ودميالو يكين الشيخ أحمد بن عمر الحازمي تجينا قال إن الأصول الفقه هذا العلم لا يمكن يستغني عنه طالب العلم، بمعنى أصول الفقه إضافته إلى الفقه لا يعني أن الفقه مختص بهذا الأصول أو أن هذا الأصول مختص بالفقه دون سائر العلوم، بل المفسر يحتاج إلى أصول الفقه والفقيه يحتاج إلى أصول الفقه. كل ناظر في الكتاب والسنة بأي وجه من وجوه النظر والبحث محتاج إلى أصول الفقه. لماذا؟ لأن الأصول الفقه أهم أبوابه هو الألفاظ وضلالة الألفاظ، هذا أهم ما يعني به الأصوليون، الألفاظ وضلالة الألفاظ، مثل باب الأمر والنهي وباب العام وباب الخاص وباب المجمل ومبين وباب المطلق ومقيد، كلها داخل في الألفاظ وضلالة الألفاظ. ودلالة الألفاظ على المعنى الذي يبحث عنها المفسر أو الفقيه أو المحدث، هذه إما تؤخذ من جهة المنطوق وإما تؤخذ من جهة المفهوم. الذي لا يميز بين المنطوق والمفهوم كيف يصل إلى المعنى؟ هذا لا يمكن. كذلك المفهوم قد يكون مفهوم المخالفة وقد يكون مفهوم الموافقة، وكذلك دلالة الألفاظ وقد تكون عامة شاملة بجميع الأفراد ما يسمى بالعام وقد تكون خاصة. الذي لا يميز بين العام والخاص كيف يفهم المعنى وكيف يصل إلى المعنى؟ هذا لا يمكن. تيجي يا شيخ مدنا تيجي أصول الفقه na giang kaya tigi na pagilmuan na dia tigi kepakai ubainin indiray nun murid. So dinggenut sa ilmu. So murid na di kepakai aban yan lepasa udi na ban yan diray nun na giang kaya usulul fiqh. Giang oto tigi na ayat tigi na makna ang kotwa usulul fiqh. Sang kotwa kasasanday o usul sang kotwa fiqhi. Na kanabaya maalan yan na baso fiqhi na parabu sisagiang kaya usul. Udi nagiang kaya usul fiqh na parabu yasiku fiqh. Kaya tigi na mataan na giya na kailangan na ya ulangon o pagilmuan. Nabaya mapipikir ang kotwa kaya baloyo usul masasanday sang kotwa fiqh na ba parabu ko fiqhi duna sairil ulum sa diun makasusu di maapadso pad ama pagilmuan ko agama. Tingin na mataan na sumufassir na makakailangan yan sa usul fiqh. Dataro tudun. Sa dataro kakakailangan no faqih ko usul fiqh. Udi na sulangon o tao di mamimikiran ko Quran agusi ko sunnah. بأي وجه من وجوه النظر والبحث sabab yan tunad ni buntalian apad ko mga buntal o di ka pamimikiran ako Quran o di na so bahth di ngulalan sa bahth di kang ganuta sangkot to mga makna nagu mga kukuman andudu ko Quran nagu so hadith na makakailangan yan ng kaya usulul fiqh. لماذا ngayon to hatigian قال لأن الأصول الفقه أهم أبوابه هو الألفاظ ودلالة الألفاظ. Tigi na sabab nakagiti na sa usul fiqh napad sa pinaka-importante kung mga pamintuan yan. Kudi yung di ka pangadi na sumipantag kung mga lapal. Udi na sumangguguna na o mga lapal. Giyetigin pinaka-aham mayani bihil usuliyun pinakapag-importante yan miyan discuss o mga usuliyun sisagyan kaya usulul fiqh. So at tingin so alfaz
mipantag ku alfad udina so dalalatul alfad. Mipantag ku mga lapal udina so mangguguna na wa ma'naw lapal. Dataratigin ubabul amr wan nahi. Paminto ano amr aguso nahi. Paminto ano am aguso khas. Paminto ano mujmal aguso mubayyin. Udina so paminto ano mutlaq aguso muqayyad. Kulluha dakhilun fil alfad wa dalalatul alfad. Lango na yan masuk siyang kutwa paminto ano discuss ko mga lapal o di na sumangguna no mga lapal. Naswatikin so dalalatul alfad alal ma'na. So kapag ang guguna na mangguguna na mga lapal. Kapag ang guguna na mga lapal sa ma'na. Agito at tigin di ganutan, di bebenugan. O mga mufassir, o di na so mga faqih, o di na so mga muhaddith. Nagitigyan na igira na ayawuntal akap kekuaw na min jihatil mantuq. Wa imma tukhadu min jihatil mafhum. O di na akap kekuaw siya tigin na ding bulalan sa mafhum. Giyong mga alfad, giyong mga abu-abu may ngaloy, may pantag kong mga lapal na igira na ayakap kekuaw na so mantuq yan. So mabubal sa ang kotwa lapal. Hirap man ayap kekuwa na sumafhum. So kasasabutan si sagiyang kotwa lapal. Da mabalis ang kotwa lapal. Ugaid na kasasabutan naman. Giyatigin na amay ka di mapakasinggaya o nazir. Di mamimikiran. Di inganot. Bahith. Di mamimikiran ang Quran o hadith na. Di yan mapakapsigin. Nunay man to. O nunay mafhum. Ano man natin ikakisampay niyang umana. Mapipikir sa kotwa Quran o hadis. Hada la yumkin. Di na nang hupay. Di na mapungulawla. Dataro to tingin sa mafhum. Now di niyan mabugatan. To na mafhum. Aguso. To na mapipikir ko mafhum. To di niya mapapsingin. To na mantok ako mafhum. Dataro to na tingin so khas. So mabutigin so mafhum. Na igira ko na tingin na mafhumul muwafaqa o di na mafhumul mukhalafa. Na o di nga mapapsing gayon to na mafhumul mukhalafa o mafhumul muwafaqa. Ano man na tingin ni? Kakisampay nga kumana. Dataro to po so mga lapal. Manguguna na o lapal. Igira ko na ammatan syamilatan bi jami'il afrad. Aya mangguguna na o lapal na rangkum. Makasusuldun sulang mga afradian mayusamma bil ayat mutusan na hamin bubalayan so khas nasuto din niya mapapsinggi wanto na mga khas alapal ama alapal kukurna uswa hadis na kayfa yafhamul ma'na wa kayfa yaslu al ma'na. Ano man ay kakisabutin niya ang ma'na, guwando man ay kakisampay niya ang kumana. So mga ulama na ayasangan ni Ran na giyongot pakapagmoa sisigiyang ko tuwa ma'na o di na kukuman ang dudu ko Quran o hadith. Nabasiran ni mga musyarya. Nabasiran ni di imbubugu sa kukuman. Kaso mga ulama na matagiram terjumaan ipnakal o di na papakalion, papakaregen ang kotwa mga kukuman ang dudu ko Quran o hadith. Kaya katatagong kukuman na sa Quran o hadith. Ina ni Mielo iyakini na as-Sheikh.